A kriminalcima ništa nije sveto, pa ni zvona na kapelama u grobljima. Tako je iz Župe Breške kod Tuzle policija stigla dojava da je otuđeno zvono sa kapele u katoličkom groblju Breške. Župnik Franjo Martinović kaže da su pred kraj prošle godine u samo mjesec dana kriminalci 3 puta provaljivali i u župni ured, a još nemaju informacija da li su i uhvaćeni. Zvono sa kapele u katoličkom groblju Breške posljednji put je korišteno tokom jedne sahrane 17. januara, a župljani su jučer prijavili njegov nestanak. Zbog težine zvona i skidanja sa kapele sigurno je učestvovalo više kradljivaca. Negdje oko 80 kilograma koje je bilo to. Pa, svemu sudeći, zbog težine i visine nije mogla sigurno nijedna osoba, mora biti više, znači neka akcija, više njih kriminalaca koji su to učinili. U kapelu nije provaljivano, a nema oštećenja ni na nadgrobnim spomenicima. Ranije su registrirane 3 provale u župni ured. I otuđeno negdje preko 3000 vrijednosti maraka, što novaca, što je nakita. I svaki put je bila policija na uviđaju. Ne znam ja što i kako, nikakvih informacija dalje od naše ni policije ni sudstva, nikakvih informacija o tome nema u javnosti. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona je saopćeno da je obavljen uviđaj, obaviješten je i kantonalni tužitelj, a intenzivno se traga za kradljivcima zvona.